Dođete na atletski stadion, uživajte. Na atletskom stadionu u Kraljevu danas na jednom mestu nekoliko stotina kraljevačkih predškolaca, osnovaca, sportisti, mali sportisti i njihovi treneri, navijači, ali i bivši sportisti. To je slika kojom je Kraljevo obeležilo početak 6. po redu sajma sporta. Organizator ove manifestacije je Sportski savez uz podršku grada Kraljeva, a najmlađi i oni malo stariji imali su priliku da se upoznaju sa širokim spektrom mogućnosti treniranja u sportskim klubovima koji rade u gradu na Ibru. Mostić, za sada najbolji mostić, ali idemo i na najbolju sveću. Da vidimo, lezite na leđa, podigni nogice, da vidimo najbolja sveća da se napravi. A ja ću proći kao da palim rođendanske svećice, da vidimo ko će napraviti najbolju sveću. Evo je, ja bih rekao, jedna sveća dolazi ovde iz Poletarca. Kako se ti zoveš? Anka, imamo i najbolju sveću, spusti nogice dole. Pa idemo, ispod jedne, ispod druge noge. Bravo, ponovo podigni gore pomponove, raširi nogice. Jesmo li spremni? Ok. Ja mislim da ste zadovoljni, ali to nije kraj, da vas čujem malo glasnije. Sada imam jedno malo iznenađenje za vas. Desit će se pravo čudo kad naučim judo! Deco, bavite se sportom jer sport nam ne škodi. Sportisti su uvek bili u modi. Da li se slažete? Da vas čujem! Mislimo isto. Hoćemo da je otpevamo svi zajedno. Hajmo! Mi mislimo isto i dah nam je isti. Mi trčimo zdravo jer mi smo sportisti. Bravo, deco! Ja sam se zadihala, ne znam za vas.